A very good morning to you all and welcome back to my YouTube channel. Kada ko bitam ipon lang po si Madhalo. Di birthday tanang dili lo jo ang parke kiraya birthday dun jat ang parke nitum di fuda matidi gapisar hai bang ke hedi. Di aphan nebulizer nang kilo dun birthday gift. As a birthday gift but birthday gift po pe hai bang ke. Di pancing hon pick matidi di. Asin dili nang paklang po lapen ke nangท่านจะท่านพอให้ดีนางลิตุมพัน nebulizer เกกุปีพันมาแล้วเป็นเก comment to seek use จีมาแล้วเป็นเก it's a very important tema แล้วนี่บางเกนี่มันเนี่ยini ke nam det sikimi aprang pentani tum rd phan hojai sike pon kai ta nebulizer kuri nangi pode hojai pon nitum bangke lesson lo jo mane idea ve newly parents matidi par ki non pen bange chini lo la ke nam se chibi kok ta thang the la pen ke mi pek anlom nam pen chibi kok ut polon te hedi mi pek anlom matrola medicine liquid hedi hala support nam chot anta choklo la sini li hedi unboxing kuri na paklang pokosun se unboxing koson se la support mane jo RDC che ading le jo nebulizer pat ke jo RDC hedi che ading le jo thur ela la ke non se ki thur lang popor di hai puna e puthapo ta e puthapo e puthapa tapo to e puna sini li bang hedi nang litum hanam paklang po de la nebulizer hedi ni non ingpu po hedi unboxing kuri po nang litum nang lang non la pen ke nang litum ta un te hedin chenam de non nilit phan bang ke jonang pa joy dun ke lo rd pesa hai tum hedi rd phan ke chinghon ong mat hedi rd phan ke chinghon pik mati di la si jo la hain ta nang nam pe dun law lo tan ten li na paklang po de lagi jo pasti ipang cheng lagi laga pasti use nebulizer kuri nang po mate alang breathing problem do bulante la so nebulizer kuri nang po la support hedi alang mane achi thewang misen po ladak pipilo ke donon nili nang paklang po de jo papa unboxing kuri nang de po ape char nang phanang ipidun ke di ni dihun hedi nang phan gift nang ipidi pa jo number 1 doctor recommended support ke hai po hai ti compressor nebulizer ta hojo still lapot hedi anti rusting low noise and long life long ke di warranty ke 12 months anjo okay like suitable for all age like hedi kong air pen saru phan anta hedi use melo la support ke jo rotate the adjuster to control airflow dak pen tomon lang pola hom lang matidi ni na po hedi nang dito manang paklang po pipe lo yo mask lo lagi ladak ko na po medyo mask lo yusil ang matidin ng magkasip na po gawa and the main amisin na paghilahin na jo uhay na uli jo main amisin on off
an lo lagi nada ke amas apai ang ton do lak lo lada ke hadi non ni la ban vlog te non mat use ye lang mat vlog ra chok he jo an bon to me he anta ni bang hedi vlog te lo la bang ni tum non mat use ye lang mat di rd phan he vlog te nang par ke mola hai use ed ajat ed la hai hedi ekdam use mane सब चीनी लगे दी लगे चिकलो मने निंकन को अन मा मे बम अन लंग पता लगे यूज मिलो लगे वारंटी ता दो लगे मे एट अन के लगे रीयूज मिलो नॉन लाले यूज पुसिता नॉन नेले यूज पुसिता नो तीन ता यूज मिलो लगे उते लहाय बांग हेदी क्लीन सफा नंग को अंको लसो पत के बजार ता अवेलेबल ओला ता अवेलेबल ना हेदी but still la bang ador so matidi la bang ke di ador kom hek la bang ke 500 400 maintenance lason ta long la lason ho bazaar ke jor hedi extra la se por extra do de nam nam kon tin ka di kan lason kin nam lock si pasta bag dolo non ta do kiso bihek pen alang sinjam long ko pas ilong pong pare la anung odlon thedi la anung long odlon te घर par ki do mati di la sar ki polo la achi the wang ila hayan ta alang ekdam mane akof jam check ti pota hedi me lap itila nebulizer to ke important peglo nang tun chen namra bikok ta thang hinonelo so thank you pesar doctor punopo pesar ani ni dibun phan thank you punopo nani li hedi la dan suet po जो वारंटी कागज ता दो दे लदा खदी अंके इंस्ट्रक्शन फॉर यूज माने लदा कुसुम से यूज नहीं मत दो लाप लो यो नंगले चिंता मन नाम ते चीनी पो तंगते उसमार बिहेक दो बा अकिसार ओ दो पुलंते नंगले तुमला नाम सी बिकॉक सी अकेमी Biku nang depa. Biku nang depo. Jo. Ki ada dim lagi. So. Apa lagi? khobor kaparju dan popular dia birthday nang do nang jende ipo dipo dia birthday phan hedi kaparju dam ji pu joy jo pupilo po te bok tirai don rap ban dam nang de pa
adi bachona ra la non lumpia ko mani ko son lo Charlie ki mi he di ka Charlie mi he adi bachona ra ko lo tang ke pupu tang ke ko lo tang te malam so phile chitang thulna